Lagip di napalabas. May samanan anaimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti pakasaritaan nga inta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan Araki, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan Araki, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti madama apagdaldalanak ita. Ken kayat kumatlaangan adanggan ti opinyon mo, wenno kapanunutam may papan iti daytoy abanag. Rugyak man ti agsalaysay idi agayan ayat kami paylaang kani Shirley. Kastoy man dagiti pasamak. Agasem man, barbaro mananday ta kwintas kan aritos mo abes. Ah, daytoy? Sika talaga dona. Madlaw mo amin na suot ko. Ay katun syakpay ti ko nambes. Sigud mo't ngamin nga awan asam mo iti alahas. Manipod iti nagnobyo kayon ka ni Rocky. Dandan ni inaldaw nga agsukat ti alahas mo. Ah? Sana pa naglastog best. Ngamday ta ti may sana gustwak ka ni Rocky. Nataer lang arudan, nasingpat pa eh. Ba nagapakaragsak unay. Ngamin, nakatumpungak iti nobyo akas kan kuana. Kanayon kayon sapay nga agpasyar, bes. Kanayon nakngawisan arumwar tunggal day off na. Ay, imbag ka pa'y, bes. Saan akas iti nobyo? Makapaawan ganas. Apay, nagapa kayo kadimanan ka ni Darwin? Naku namon, friend. Agin na dayo kami lang arudan, ta nakadistino kat ngarod iti adayo a lugar. Manupay nga ag-text ka numawag. Iso at talaga masursurunak iti dayo di alalaki. Ay kataw-awatam latan best. Amangan mo't numakumikum laang iti trabaho na. Iso adi na may sa parte umawag, uno ag-text kan ka. Ay, jak mo man, bes. Basta, masursurunak ka ni Darwin. Apaalan ka unay, bes. Ngamin, kas ka ni Rocky tinagbalin a nobyo. Adakan iti husto atawan, anak ko. Iso apa nagkunak, kat mabalin mo ti mga asawa. Ninanang mo. Oh, apay nga agkatawa ka ngay, kat pudno matibagbagak. Apay, awan pa'y ti plano yung agsimpa ka ni Shirley. Ay, kwa. Saan mi pa yan napagsaritaan dahi ta abanag, nanang? Ay, ngamkit di. Talaga a plano kun nga ikalay sa tinobyak. Ay, kat di mo ibay-bayag Di tan tumatla ang titong palyo. Iso nga isapsapa yung kit din. Agkasar kayon, barok. Wow! Nagpintas matanda ito yung alugar, Rocky. Nagmayat tirik na. Urayak la nakaginawa anak ka lang iti presko nga angin. Uwen, sweetheart. Talaga napintas da ito yung lugar. Shirley, sweetheart. Will you marry me? Ha? Sing-sing? Will you marry me? Oh, Rocky, sinurpresa na ka. Wan, Rocky, makikalay sa akan ka. Yes! Yahoo! Agyaman ak, sweetheart. Ibagak nga rudan ka nagiti dadakkel ko. Tadumanon kamin. Iti kasta, mapagsasaritaan maten adagos no kaano ti panagkalay sa ta.
Nag-overtime ka kadimanan, bes? Saan best? Agon uray nga minan ti asawak. Ada ka no early dinner mi. Ay, wow! Sana all, bes. Agasang manday ta, kinalailo ni Rocky ken ka? Uri agasawa kayon. Very sweet kayo latta. Wen day tamot ti pagyamyamanak. Tauray agasawa kamin ka ni Rocky. Kaslagar aram lata kanyak. Ay, kuma. Makasara kakmatan itikas ka ni Rocky, bes. Ang kalay sa kayong aminan ka ni Darwin. Ay, kinapudno na. Awan kamin ka ni Darwin. Insina kon. Anya? Dayta ti pudno, bes. Gapo iti sursuron ko na ibagak nga agsina kamin. Amom ka di? Di nakpay pulos inay ayo. Kunanakit din. Iswaday jay. Talagang awan kamin. Goodbye, love life. Welcome to singlehood, bes. Anya? Sweetheart, kaya't mo ka di tapadasan tatimapan iti doktor. Saan na masapol, sweetheart? Urayan talaan ka di. Baka saan pa'y nga itatipanawan amadaan tayo ti anak. Ang sweetheart. Apay ayak saan ka makaururay, Rocky? Ha? Adan to pa'y agasawa, asa nga pulo atawandan nga agdandan na, sada na addaan iti anak. Datan tulakit din, atalo atawan laang. Makaurayak mo, sweetheart. Iso na lang, tamadan anak. Kasanon no may sakadata ti adda diferensya na. Kat masapol nga agpaagas. Para matlaang dayto iti pagsayaatan ta, sweetheart. Maawatan ka matkit di, sweetheart. Saan pa'y nga ita? Intuntuno at dawayak. Ado pa'y nga mintinaskan nga aramidak ija opisina. Kan maysa, sigurado ak, asaan asyak ti adda parikot na. Ha? Jaklaan mo kan ka. No kayat mo, disikan ti mapanag pa doktor. Kumusta ngay barok? Awan pa'y ka day? Kuwanan. Saan pa'y siguro apanawan? Aguray tayo lata. Bareng adan tumatlaang. Nasurukan at alutawan, manipod nagkalay sa kayo ka ni Shirley. Aging gaita, awan pa'y. Ay na, nagbayag meten nga inay ta panagururay may iti agbalin nga apu ko may barok. Adan tulat ta ka dinanang. Ibagbagak met iti asawak nga agpakita kami iti doktor. Di namat ngamin kayat. Apay kanungay mat adi na kayat anak ko. Diyak man amo nanang. Basta ti kunana. Saan ka nga iso ti adda diferensya na? Ha? Numaminsan, diyak akon mauawatan ti ugali na. Adda dagiti gundaway anaungat. Adamat dagiti gundaway analailo. Ne, amangan mo't no aginawan. Kasano nga aginaw, kat kalkalpas na laeng anag binulan. Ay, kunakman laang no aginawan. Ay kataaw-awatom latan ti asawa ma. Kasta nga min dagiti dado maababay. Saan amaaw-awatan ti ugali dano kwa? Apay akasta ti lang ang bes. Kasla, adda na dagsa na parikot mo Dakkel talaga ti parikot ko, best. Anya ti kayat mo asawan, bes. Nakalagip manan ni Rocky. Talaga akayat na amapan kami agpa-check up iti doktor. Daytan ti kunkunak, bes. Apay no aklunam nga minan at talaga saan ka makaanak. Saan? Diyak to aramiden dayta dona. Bes, no talaga ngay ayatan kan ipatpatag na ka ni Rocky, maawatan na ti sitwasyon mo. Kan may sa, di mo mat kinayat dahil ta kondisyon mo. Irason mo latan, asamon tula na amuan, idinagkalay sa kayon. Naskan amamuan nan, ti kinapud mo. Iti kasta, saanin amang namnama ti asawam. Saan? Saan mabalin amamuan na ti kasasaad ko, dona? Amangan nga mino panawan nak. Diyak lakit di ka banglan no bilang laang. Isa pa nga asim, dona.
Di mo ko maibagbagakan ko ana ti may papan iti daytoy. Okay, okay. Hindi ka madanagan. Tawan mo't planok amang ibaga iti dayta. Aywan gayam. Kasangay ni Rocky inton Sabado. Adamat basit asagana. Umay kayon to ijo balay. Inawis ko matlaang dagiti daduma akatrabahuan ta. Sure. Umayak nga umay, bes. Oh, isyat mo pa, Nona. Ado pa'y ti arak. Aginom ta. Saan? Jakong kayat ti arak, bes. Agawid akong. Kayat kun ti maturog. Maturog kan dito'y balay, best. Rabiin, oh. Awanan ti kadwa mga agawid. Nagawitan, dagiti katrabahuan ta. Awan mat nga Mindona. Inton bigat kan doon nga gawid. Maturog kan dito eh. Andama di ba kanti at sila di diyang ato? Saan? Saan? Basta gawid di kay madanagan ta kabalakpay mo ti agmaneho. Delikado ti pampanunutan, best. Maturog kalata ka din. Maturog kan doon na. Narigat mat lang no ipilit mo ti agmaneho. Nangaroon nakit na. Nakainom ka. Sige. Tag-shower klabit. Panawan kayo pa dito eh. Mabit lang, sweetheart. Napay ka di, sweetheart. Anya nga tanong. Itulod mo laangan ni Donna, ijay dagos na. Anya? Sweetheart, tarapin. Iso nga rod. Itulod mo. E di kasta, nakadua na nga agawid. Wan. Itulod na klangan, Rocky. Please. Sana bale. Ta ikan kamot iti panggas mo. Tangay na itulot ka matan dito dagos mo. Agawid ang matendo na. San, Rocky? Awan ka duwak, dididagos ko. Ala. Oh my God, tamapantay ti silid ko, Rocky. Donna. Rocky? Anya da ito yan nga inaramid ta, Donna. Sorry, Rocky. Sorry, talaga. Saan? Di ka agkid daw iti pamakawan. Awan basol mo. Nagayatan ta da ito'y ado-ado na. Rocky? Iso na lang. Tagpadatan ang nakabasol iti asawak. Wan nga rod. Nalaos mo't ngamin ti bartek tay di rabi. Ala, agrubwat kan tagawid kan. Parbangon pa'y lang met. Saan mo't siguro ang makadlaw ti asawam. Tanalaos mo't ti bartek na iti rabi. Okay ka kanilaan, best? Bes, Oh, apay amulmulagatan nakmatlatan. Okay ka kadilaan, Donna? ay kwa. Wan, Bes. Okay aklaan. Masikog ka kunak ko ma. Ang amawan mo't nobyom. Anya? Si kamot, Bes. Anya masikog asasawam mat. Saan mata? Simruman nga minan ti migraine ko. Nasakit ti ulo kan matak. Isong agbakbakwarak. Sigurado ka kadi asyak ti amat ti sikog mo, Donna. Sigurado Ngamin, si kalaang ti lalaki anang tagikwa kanyak, Rocky. Naminsan laang ti pan nakailawan ta. Kasano ang nagsikog ka, Dagos? Idinto ta nabayag kami ngagdenden na iti asawak. Nga maging gaita kat awan pa'y anak mi. Kaya't nakadi asawan da ito'y. Ani Shirley ti adda diferensyana. Ha? Ay,
Kwa, saan tan nga iraman ti asawam iti saritaan ta, Rocky? Basta siyak, sigurado asika ti ama to'y sikog. Di ka agdanag. Suportaran kayo iti agbalin nga anak ta. Agyaman na, Rocky. Ang pangaasim ta ilimod tapaylaan da ito'y kini Shirley. Saan arumbang amaamuan ti asawak ti maipapan iti daytoy. Rocky, planok ti agabroad. Iso na lang, tawan pangitalkak iti anak ta. Apay no, iyawid mo lang ni Jibalayo. Anya, Ipudno mon iti asawam ti may papanken kwa na. Dumakdakalan ti anak ta. Laglagi pam asaan ta mailimod daytoy iti agnanayon. ang dona, sana kaskari na ti kayat mo ang mapasamak. Amumat nga aging kaita, kat awan pa'y anak mi ka ni Shirley. Masaktan lakit ni Dayjay no maamuan na ti maipapan iti anak ta. Among ano makaaramid pa iti saan anasayaat. Kat, kasano nga rudan, Rocky? Diyak amo dona. Mariribo ka na una yan. Rocky, saan nga iti amin agundaway kat tirik na ti asawam ti panpanunutam? Ha? Panunutam kumamat ti bagim, Rocky. Anya ti kayat mo asawen dona. Panagkunak kat panawanan tapno maamuam ti kinapudno, Rocky. Anya akin na pudno ti dakdakamatam dona. Lupas ti asawam. Iso saan kayo maddaan iti anak? Anya? Dayta ti pudno. Inlimod na ti amin ken ka. Gaputa amangan ka no sinaam. Saan? Saan apudno dayta dona? Pudno ti ibagbagak, Rocky. Adaken ka no saan ka amamati. Saan ka mat katapilitan? Masyanak lang amin ken ka. No ti panpanunutam kat tirik na masakitan gapo iti anak ta. Panunutam kumamat tirik na masakitan. Gapo iti panangilimad na kin ka iti kinapudno asaan na ka maipayan iti anak. Iso nga ita. Quits kayon, Rocky. Sa di mo tinaggap-gapuam, Rocky. Diyay opisina. Sa din ako mabahingay. Di mat nagsweldo kayon? Awan. Apay ka di. Apay nga kurang ti kwarta nga da iti wallet mo. Nadda na nga ramatak. Kan inyenom mi di daddo mo. Di nak ululbudan, Rocky. Maamuak lang nga da milagro nga aramidam. Dakas ka kanyak. Shirley, iti ka ano man. Diyak pulo sinaramid tinanghilimat kan ka. Ngamin, iba't patag ka unay-unay. Diyak lang mo. No si kati agululubot kanyak. Ha? Sige, panawan kan dito eh. Pamangan niya pa iti pagturungan ti saritan ka. Kayat kong, tagi na na. Pasensya kan, Dona. Medyo mabitin nga di sideline ko. Iso ajak pa ilaang baka ito di ti alawan siyo ti anak ta. Kunakmat ngamin nga agabrudak langan. Iti kasta, masustentuak anasaya at ti anak ta. Ngam di nakmat kayat ngamin apalubusan. Kasanon ti anak ta no agabrod ka? Asino nga iti mga iwan kan ko, ana? Rocky, itaak lang mat adumawat iti paborken ka. Ang basit lang abanag kat di mo pa'y maitadmat. Bayam, tatay-timing nga kakasarita ti asawak. Igam na ngamin amin ako artak. Agraman nagiti ATM ko. Iso ajak maka-withdraw tited ko ken ka. Anya? Ni, apay ngay akas tatyar aramidan na. Amangan mat no nakadlawan. Iso at tinanggal na amin amat-mat gadam. Diyak mo. Basta anong sampaylaan. Sana bale. Mangtedak tumanan. Apaman ang makaaramid akiti pamuspusan.
Rocky. Imbag lang ang tadamot basit urnong ko. Oh, sige ha. Baliwan tanto man ang tagsarita. Sige, Rocky. Bye. Bye. Uy. Apay nga kastoy matantirik na ka. Saan? Diyak rumbang tagpailuyos man ang itirik na ka. Diyak kaya tagundawayan ti saan mi apagkinkin na awatan iti asamak. Tapno makaaramidak manen iti banag amang nayon iti parikot ko. Anya nga tati kasayaatan nga aramidak. Oh, Diyos ko, tulungan na ko. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo nga LC. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama a maipatpatangatang ditoy YouTube. May bilang kami met kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama yo. Nukas jay amalpas mi abuyaan dagiti paborito mi apabuya iti TV, isaruno mi metten adagos ti agdengeg iti drama. Nang runa nukas jay nga adda kami iti bangkag nga agasawa. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Rumwarak biait bakay. Sa dino ti papanamlakay. Papanak ijayan da pari nandeng. Mapan kuman kano kitain tinadadal awasing masinda. Baring kabailak pa at rimaaning. Ay katwan Ayan tay susi ti motor ka. Kitaam ijay likod tiri daw. Ijay mo tinakitak anang isabitan ni Chanray idi kalman. Dagitay nga ituls ka. Sa dino taenda. Awan mo iti pangiduldulinak. Kitaam dita Amangan no adalaang dita nakawara. Awan nga raw. Itay ko pa'y abirbirukain. Awagam ni Chanray tadamagam kuana. Amangan no inusar na kat nalipatan namanan nga insuble. Si kanti mga awag bakay. Tanay, agrubwata kaun. Sige, mabait lang nga rod taawagak ti anak talakay. Nasaysaya at samot na ilako tayong timotoryo, tatang. Ha, de. Tapay mo't nga ilakom nga ikit usaray. Anyan to ngayon ti usaray. Nukulam nga ilakom mo't tayo. Sukatan tayo ti barbaro, tatang. Diyan nga e-bike. Ha? May metay dyan ita modelo. Mabalin pa'y ang makabilan iti linong na. Iti kasta, saan kayo na mapudutan nga glugan? Kitno di bateryan sa amit dagi jay. Ang mga nusan ang makasangat iti sangatan. Makasangat ay dyan, tatang. Napigsa dagi dyan, tayo ti modelo ita. Napigsa iti sangatan. Kabawilan na kayo nga isang at kininanang. Manungay mo't tikas jay. Nalakalang, tatang. Kaya't yun, yata sukatan tayo ti servisyo. Mabalin mate. Saan pa nga ita? Awan pa'y mo't ti kwarta kanak ko. Ngam kaya't yun. Ay kitwan Mayat sa akin di ngagpay suday ta nga e-bike Ay na, ibagbaga akong tatang. Mayat day jay. Iso nga ilako tayong timotoryo. Tasukatan tayo iti e-bike. Ay kitsiga ang aron anak ko. Sige, tanuman ti mapaglakwan iti motoryo. Isuntun tinayo na ngay gatang iti e-bike yo. Sige anak ko. Kit itapay laeng. Agyaban na ko. Awan na nyaman na, tatang. Kat, kumusta nga ilakay?
Nagustuhan ka di matlaang ni tatang ti e-bike a ginatang mo? Launay bagay. Kastaunay ti ragsak na. Adayo ka no amay mayat ngam tidaan a motor na. Ayun kat no dagi jay ti modelo ita nga e-bike. Wen, isumot timbaga ken ko ana. Impatas mi nga rudita aging kay barangay hall. Kat mayat ti taray na? Mayat matiritir nga rutiting nga dagiti malabsan mi. Ay kat isuman nga roden at ipagsasaritaan dagiti kaaruba. Lakit niya. Naimbag pa ni Pari Mario at damanin baro a service na kun kunadaman nga tanlakay. Ay wala. Amumutin na kiti karuba bakit? Sabay sa uso. Noan niya ti makita ta, isumutin ti pag-istoryaan da. Intun ano kay tumalin ngayong agawid dito balay, Rosan anak ko. Jakla ang amo, tatang. Ang mga nointon umay a Dominggon tumanan Apay ka di. Igatangan na kami man kininanang nyo, ito uray basit lang ng speaker. An-anwan nyo mati speaker, tatang? Pagdengagan mi man may titidrama. Tay speaker nga da Bluetooth na? Wayne, jay rechargeable. Uray jay basit laeng. Tapno lalagaan itugtugot may jay bangkag. Sige. Ipalagip yun to nga rod. Tay gatangan da kayo, tatang. Agyaman na anak ko. Awan anyaman na, tatang. O sige, mapan kamin. Agawid kamin tumanan inton makagatangak iti Bluetooth speaker yo. Sige anak ko, agan-anad kayo. Maluabulan itayin, tatyan mo, Mary Jane, balasan ko. 7 abulan ng tatang. Dandani kagaya mo nagpasngay. Wan tatang, manayunan man ng ti apo ko yun. Ayun na. Lalaki tin inawam, saan ka day? Wan tatang, Hanyan tungay ti panagan nyo kinkwana. jakman amo kini John Ray tatang. Kasla ko na naman nga isurot na itinagan na. Pag junyoren na, kasta ka day? Wan tatang, Ay kayo na. May mayat manay. Taplosan ang mapukaw tinagan at dyan rin dito'y lugar tayaw. wan tatang, saan tulaangan ati anak yo ti agnagan iti John Ray? At danto pa yun apo ko yo. Ayun na. Ay na, magagaran ako na makakita iti pasngay mo balasang ko. Kamaudyanan na. At dantong lalaking apo ko may. Wan tatang, sana bali ta mabiitan. Nasurok laangan ang makabulan. Sigurado nga agpas ngayak tumatan. Bakit? Apay ka di lakay. At dapay lord ti silpon ba? At dansapay mo, apay ka day. Awagan ba ni John Ray? Puno saan ni Mary Jane? Ibagam taludan na tinamber ko. Kano kalulod laang ni Rosan ka. Apay naibusan. Naibusmot nga ro din. Nag-YouTube ak ngamin itay, ta nagdengag iti drama. E di kwan, agtayi-tayak mo tay. Kunak nawan lang signal. Ngam nag-text mo ti network, ala ibus ka nun tilod ko. Mabait laang nga ro, tawagak ti manugang ta. Barang adda karga ti Gcash na. Taludan na ka, lakay. Wan man bakay, tanay. Isula ang tiliw-liwak no kasi mapanak iti bangkag. Ti agdengag iti drama ken kanta iti YouTube. Nagtumar ka din iti agas mo, lakay. Wayne, nagpasid na. Sika ngay, nagtumar ka matan iti maintenance mo. Agtumarak pa'y laang. Mala, agtumar ka nga ro din, tamaturog tan. Umuna ka na maturog, lakay. Agdengagak pa'y iti drama. Sige, umunak nga ro din ang maturog. Pumarbangon ak tumanan ang mapan ijabang ka ginton bigat. Mapan kuman abunwan na kiti mulak agawan. Tapno lumang tuda pa'y. Aywan, kumusta mo tandagiti mulam nga abakan kamote? Saan pa'y ka di amabalin amaapit? Mabalinin Inabunwak mo't lang, dagi jay din napalabas sa bulan. Iso sigurado, aladakal ti bagasda. Mangkalikan tuman nga raw, tapang kitaan no mabalinan amaapit. Naynayunam ti alaem, tanumaling ta, mangipanak to ijay ayanda dyan ray. Wan bakay, mangkali akto, inton bigat.
Sa dino tayo ni tatang nanang. Nagpabagyo idi agsapa. Di pa'y matsimang pert. Amangan kunak no di magaspay ijay ayanda ading mo. Kastaya. Anya ti ginagara na ija bagyo. Napan nagpa-check up anak ko. Ni, apay. Agan ano ayan ni tatang? Anya tinapan na impa-check up. Ay, masansan ka no ti panagsakit ti barukong na. Iso ako nak nga anusan na mapan ipa-check up. Tapno maamuan no anya day jay amarikrik na na. Amangan mo't no kanayon ngamin ngagbannog. Saan mo't? Day jay laeng ano mapmapan ijay bangkag. Ibagayo atasan unay ngagbambannog. Kano saan ngagbagbag ka ti tinadadagsain. Wen, iso mo't ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. No dadiyo ka ba nanang? Awagan taklaeng. Lakay kan bakit kayon? Laglagi pa nyo asaan na akasla idi ti kinapigsayo. Iso anas kan laeng nga anadan nyo ti salon at yo. Iti kasta, agbiag kayo pa'y itinapao. Ay na, inawagam samot aminan a friend mo iti Facebook, Mario. Ah, saan ba'y bagay? Adu pa iti jak na awagan. Madamdama, agriri kang tumanon a naibusan ti load mo. Ay, katugali na ah. Adu nga rod mo, iti kachismisak. Sa nabali tay talaang mo't bagay. Kaya't kulang mo't ako mustaan, dagiti kakabagyan kin kakasinsin ko. Sa bagay mo't kit di Mayat gayam tada Facebook na. Makasarita kin makitam ti kasarsarita mga ura aday tadayaw. Ay wala, kasta ti kinapintas itan ti teknolohiya lakay. Wan bagay, talaga adakkelin ti nagbaliwan ti panawan. Kahit nakaluto ka kaday. Wala, itay pa'y. Nala, manggao ka nga rudin at ang mangantan. Agudong akbagay, mapanak gumatang iti iluto tayo inton bigay. Iluto nga anya lakay. Kumporme pansit siguro, ano saan, isapaghite, kas kada tamtambong kinsalad. Ha? Ne, pang birthday mo't dagita lakay. Apay, asino ti ag birthday? Apay, nalipata mo, kit no birthday kinton bigat bakit? Ay, wunan niya. Ay, sos! Agkabaw ka na talaga. Nalipatan mo't ti kasangay ta asawam. Saan mo't lakay? Kat no sigod mo't ngamin adi mo celebraran ti birthday. Italaang manakayat mo ti agluto. Jak balam mo. Kasla kaya't kumangarot ag birthday bakit? Awan mo't kit ditidakas na lakay. May mayat mo't laeng no celebraran tayo mo't ti birthday tayo. Uray sagpaminsan laeng. Wala. Mabit laeng nga ron tagpulisak. Urayan na kaun tagkuyog tama pa nagpaling kay lakay. Sige, agawaam ka raw bakit? Hello ading ko. Agawid kayo itong bigat agberte ka no ni tatang. Nay, itaman pa'y nga agselebrar? Kat no sigud mo't adi na kayat a celebraran ti birthday na. Barbaro nga rod. Iso nga agawid kayo to celebraran tayo ti maika-70 a birthday na. Sige manong, sabado mo't kit di inton bigat. Awan trabaho, kan awan mo't eskwela dagiti ubing. Iso a makaawid kami. Sige. Mangalakan tuman nga rod iti cake. Mangalaka iti uray dwa. Pasuratam iti happy 70 birthday. Bayadak ton kin ka dito yading ko. Sige manong, day talaan ka diti ipagatang mo? Wen, mga lakalapta na iti daduma pa'y amakmakan no adda makitam. Prutas no iso. Tapno uray saan kami nga agudong. Mapan kumot ukudon tay may sakalding ko. Tay isunto ti iluto me. Adumot lang ti manok diti balay. Dagi jeto lang pang rikado tinayunam nga alain. Sige manong, no adanto pa ipagatang mo, awagan naklaan. Sige, ading ko. Nakitam jay buneng ko bakit? Anya abo ng tisap-sapulam aya. Tay sigod abunin ko Tay ngayon nalabasit ti putan na. Mayat nga minday jay tanatadam. Inaggamak lang itay. Namdiyak mo tin masapulan no sa dino tinang idiswak. Saan aya nga iso day ta nakakaluban nga sa likad mo? Ha? Ay, naglukang. Ay sos, kumaro man ng tikabaw mo na kunak Mario.
Pirmi mo lang, iti parang sapsapol ko. Yung nakasalikad mo igaya man. Iso, malagaya madyak masapulan. Sa dino manin ngamin ay ati papanam. Mapan ko man imula di sabad italikod. Kano kasangsang pumula ang anapan nagdalos ijay bangkag. Ita agmula ka manan. Aginana ka pa'y muta. Tanay, nagpudot ti panawin. Mamaming santong ti panaginanakin ton malambakid. Sa nabalik ta maudin day dyan nga imulak. Sige, taumayak mo't lakay. Tulungan ka na mangimula iti kunam asaba nga imulam. Manupay apon ti sabati imulat alakay. At dapay dua bakay. Ala, agawaam nga rod ti agkalay, tanay, kasla agtudo. Numalpas ta ama imula to'y saba. Uray umunakan nga gawid. At dape aramida maya. Wain, yaramidak man pa iti pagkalatkatan dagito'y imulak agawad. Sayang mo't no mabaybayan. Sapay nagdadakkel ti bulong na. Naimbag tula ang amaapit intong dumadakkel da basay. Sapay nangina ti gawad ita. Ay katsika ang araw. Umuna akto nga rudan nga agawid Ngam sumaruno ka adagaw, tanay, umayon ti tudo. Wain, mabit lang daytoy. Umunakan tayong kamangisaang iti kape. Apag huston to, inton malpas ko daytoy. Sige, lakay. Na, itay pa'y anagburak ti kape nga insaang ko. Ngam awan mo't lang ni Mario. Punana sumaruno adagos. Ngam aging gaita, awan pa'y lang sapay agtudtudom. Ay una yun daya tao. Imbagak lang arudan nga agawid at agos, tapno saan amatudwan. Hayawanan nasubsabanan. Ay, tangken ulon tumangamin day di alaklakayan. Ay, tinasayaan. Agsubliak di talikod ti balay, mapan ko ayaban ti asawa. Mario! Sa dino ti ayan mo? Mario! Napananan ngay day di alakay. Kat no dito'y laang matinang panawak kan kwa na itay. Ay kita agman dita ayan ti kulungan ti baboy. Amangan no at damod dita nakalinaw. Mario! Mario! Mario, asawa. Mario, agring ka dita. Mario! Mala, gusto ito na palagsang-sangit yun, nanang. Ang mga nun niya, pwede mapasamak ka na kayo. Ay, awanan ti amayo. Awanan. Pinanawan na tayon ti amayo dyan re, anak ko. Awanan. Nanang, Kasano agpaitan lang ay. Kasano agpaitan ta pinanawan ng mata. kanya ngay harod, nanang. Talaga akas na tibiyag. Nasakit man. Ngamawanan mabalinan tayo. No di ti mga klon iti kalat ngay pupusa ni tatang. Nalapit nga gingalaangan dito'y tinted ti Diyos sa biyag na. Palubusan tayo ni tatang. Nanang. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanen a naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Ingrid. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F,
Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Ingrid. At daan asawa ken duwa nga anak. Tinak pa idrama ita ket may papan iti katugangak a babae ken ti ipag ko. Saan da kami met asigod a pakibibyangan, ngem nasdaawak takanayon metten ti kaaddana ditoy balay. Rugyak man ti agsalaysay sakbay ti natendarak a seminar. Kastoy man dagiti pasama. Bakit? Pakilabam to man dyan doa uniform ko. Nausar ko mit gayam aminan. Awanan ti usar kinton Huwebes ken Bernes. Neng, kastaya. Kunaklakit di ano adda pa'y usaram aging gainton Biyernes. Isumat nga rod ti amok. Ngam awan mo't gaya man. Nausar ko amin ti uniform ko bakit? Mala, bayam ta mangilabaak to inton malam, apaman asumang petak lakay. Uwan man. Di mo liplipatan ah. Tani, awan usar kinton Huwebes. Wen, danag mon aya. Masapa akong agawid inton malam tapno makalabaak. Kahit, nakarubot ka din? Agiddan ta na rumwar, tayo dagas ka nandiya pagadalan. Wen, mabiit na angan day to'y lakay. Malmal pasakon. Sige, umuna ka nga rutin ni Jelugan. Urahin ka ni Jay. Sige lakay, nalpasak matkit din. Ag sapatos saklaangan. Kasano, naisaganam ka ti amin na nagiti ka sa pulam amapan magi-seminar. Bakit? Wen lakay. Kita ama, tama nga no, damalipatam. Awan mat siguron lakay. Naalak mat amin ang dagiti inlistak nga alaan kan itugot ko. Ay, kat siguraduam tani, nariga tayo. Sapay adayo ti papanan nyo. Adayo ti pangituludak no bilang at damalipatam. Di ka agdanag, tamasigurado ka naalak amin dagiti kasapulak lakay. Nasayat mat nga rin no kasta bakit. Manungal daw yu itayin ijay. Talong nga aldaw lakay. Medyo mabayag nga rin mata. Wan, iso asikapay lang ti makaamo dito'y balay. Nayunam tulat ng tiitad mo akwarta dagiti anak na. Tauray ijay danton kantin ti pagadalan ang mga aldaw. Wen, awan rumba nga pagdanagam. Siya akong ti makaamo ka dagiti anak ta. Jire anak ko! Jire! Yahoo! Umayak man ba raw? Ay, umunag kayo lang tananang. Adaag dito likod. Day, apa yan? Apay si kamot ti aglablab anak ko? Apay ni Ingrid ngay? Awan dito balay ni Ingrid nanang. Nasapa ang nagpasyudad. Ay, una yan. Nagpasyudad adina pa'y inarami dagiti nasken nga aramiden na diti balayaw. Naglaba kumapay mo't asak bay anapan nagpasyar ijay syudad. Sana na pa nagpasyar ta sa awak nanang. Kahit, anya ngay nga rutina pa nagginagara ijay no saan anapan nagpasyar. At ang seminar na inatindaran na nanang. Talungal daw day jay. Oho, iso mo lang Seminar sabay pasyar kasjay. Ha? Ala, ibati mo day talablabaam, tasya kung timang ituloy anak ko. Ha? Ay, ko, saan ni nanang? Sana bali, tamalmalpas mo tanda ito eh. Siyak nga roden timang ituloy. Ala, pumanaw ka dita, tasya kung timang ilipas itilablabaam anak ko. Ay, na yan ti kastoy. Makabanaw. Day, apay. Anya tinakabannog ang bakit. Nabanugak ang naglabakan, naglinis ije balay da jiray lakay. Nagkunang amin amapan ka aglaba ka naglinis si Jebalay dangay. Wen ata ididim magasak ije balay da. Nakitak ti anak ta nga aglablaba. Na asyanak, iso asinublat ko ti lablabaan na. Idinalpasak ang naglaba. Naglinisak meten ta pirmimot ang nagrugit ti balay da. Kasano ako naman narugit ti balayda? Kat adamot siya manugang ta. Apay, di na lang maisaparmutin ayat ang linis no bilang. Awan nga rod di manugang ta, iso asya kung tinaglinis kan naglaba. Inlutuak pa'y adagiti aga ama, sakbay ang nagawidak. Nya siya imbaga? Awan ni Ingrid ko ram. Wen, ay unay kan aya. Dagulit ka may, awan ko na lang arudan. Napanan ngamin siya manugang taya. Tapay ako nam nga awan ni Jebalayda. Nagpasyudad, napan kano nakiseminar.
Talo nga aldaw da kano ijay. Oh, matlagayam. Kunak man lang no sa dino tinaparan na. Napanmagam na kiseminar. Oho, kun kondit a seminar isaw ti amok. Anya? Kundi atindar iti seminar, ngam di na maasikaso ti balayda, nakadugdug yot, awan sir-sirbi na a maestra. Marina! Pudno mat, imbis ki di nga asikasuan na ti asawa ken anak na, saan? Tadaki din ijay syudad akong di seminar. Surong kaw. Ay, naglokon. Nalawag mat gaya man. Naladawak man ang anagring. Ay, kasta unay kami nabanog ko di kalman. Nakpagid din napuutan ang naguni ti alarm ko. Ay, tinasayat. Bumangon akong tama pa nakagluto iti pamigatan mi. Nakaring ka magaya man anak kaw. Nana? Way, nasapat nga imay. Mala, at tugaw ka di tanta manggauak iti pamigatam anak ko. Naimbaglayan ta nalagip ito may nanang. Way, amok ngamin anabannog ka nagtrabaho. Iso talaga sinapak ti imay. Agyaman ak nanang. Aywan, dagiti ubing ngay. Nanganda ka din? Nalpas dan anangan. Digdigusin idan ti kapsat mo. Ala, at tugaw ka, tamang idasarak iti kanam. Tapno makapangan kan makarubwat ka matan amapan agtrabaho anak ko. Syaktun ti mapan mangsukon kada ayra ken Adrian inton malam manong. Sigurado ka kadi ading ko? Wen manong, saan abali tawan mo't papanak ita? Nakababayin sa amutin gan ka. Si ka lang arodon tinang itulod. Ita, si ka manan ti mapan mangsukon. Ay na, awan rumbang apagbain na manong. Okay laang mat kanyak. Kan may sa, awan mo't sabsabali. Kaanakak mo't dagidjay. Saan abali tawan mo't papanak kunak manan? Sige man nga rod tani. Amangan no ag-overtime kami manan ita. Si kanto lang arodon ti makamu mapan mangsukon kadakwada. Wen, di kagdanag, ta siya kung ti makaamu amang yawid kadakwada, manong. Mas daawak sa Jerry. Ita niya, bakit? Naurnos matoy balay. Nalinis akitaan. Kanawanin dagiti nagado amurong tayo iti laundry basket. Inlabam ka di amin dagitay? Ni nanang, kin Olivia ti may naglaba ken naglinis dito'y balay. Kabayatan ti kaawan mo, bakit? Ha? Kinapudno na. Ni nanang ti may naglutluto iti kanan me. Ni Olivia mat ti mapan mangitultulod kan mang suksukon kada ayra ken Adrian iti pagadalan. Anya? Dahita ti pudno, bakit? Ay kat nasaya at mat nga rod kasta lakay. Naimbaglaangan at dadaan ng tulong kan ka kabayatan ti kaawan ko. Wen, bakit? Ure awan ka. Sa anak anarigatan anang asikaso kadagitan nakta. Amuda ka di nga itati panagawid ko. Wen, amuda tayong bagak mo tatalong aldaw ti atindara ma seminar. Mala, ingkag pulesan, tagigiddan tayon amangan. Bakit? Ne, adda kayo magayam dito'y balay, nanang. Wen, imayak ta umayak aglabaken aglinis dito'y balayaw. Ha? Amok nga men, abisi ka nga agar-aramid iti lesson plan mo. Isu abay asyakon ti aglabaken aglinis dito'y balayaw, Ingrid. Ay kwa, saanin nanang? Sana balit akabailak mo't apaggidan ng ti trabaho kan panagtagibalay ko. Ay saan? Basta siya kung ti makaamong aglabaken aglinis dito'y balayaw. Anya? Ala, aglisi ka dita, tarugya kung ti aglinis, Ingrid. Ang nanang? Aglisi ka dita kunak. Saan ka mo siguro atulang, Ingrid? Ala, aglisi ka kunak. Aglisi ka. Naawatam. Ado ti karga ti rif na Jerry ita Napumpun daw. Arig na aglupyasin gapo iti kinaado ti karga na. Ado ti prutas kan natang. Adapay itlog kan ado ti mainom a Diyos. Tinasayaat, mga laak ka na gito, taiyawit ka.
Isupay agatangag. Sana balay, taado mo ti karga ti rifda. Mangilasinak iti iawid ko inton rabi eh. Narabyan ka man ay nanagawid Marina. Sa di numanan ay tinapnapanam. Tumal na ka man tanabambanugak. Manayn, kanayon laki din nakasta. Di mo ibaganapan ka man naglinis kin naglabay di balay da jere. Kasta nga raw, Rufinaw. Nagkurang kami na mapan ka aglaba kin naglinis ijay. Katadamot tun di manugang ta. Bayam nga main nga iso ti mga ramid kada kita. Ta obligasyon naman day ta kas asawa ta anak ta. Iso nga rod mati kayat ko. Apay ay alapdan nak iti kayat kong aramidan si ka, Rufinaw. Kasalaw, katiriri kamot ariri ang mabambanog. Sana bali ata masiguradok ang maagasan tumulang dagito'y ababanog ko. Ha? Nene. Anya ti kayat mo asawan Marina? Ay basta, di ka man agpampanunutan ako nak, Rufinaw. Tasyak pa'y din di saan ngagpampanunot. Kituan Mike, nakaadu ka man ako nakaon. Ingka kaagaon tamangantan, tanay, mabisina kaon. Lakay, Apay ka di bakit? Antay bagam? apay no kasaritam ni Nanang, tauray saanen nga umay aglabaken aglinis dito'y balay. Nakababain nga minan kan kuana. Saan na bale, takabailak mat apaggidan ng titrabaho kan agtagibalay. Ay na, imbagak idin day ta bakit? Ang umay mutlak ta. Ibagam manin tani kaasimat. Sapay bakutan. Sigurado ang mabambanog nga umay aglablabakan aglinlinis. Bayam, takasaritak tumanan ni Nanang may papaniti day tabanag. Aywan gayam lakay. Ang mga nuad dawayam adumagas ijay grocery inton malam. Apay, Gumatang ka iti ilutok abalunan dagiti ubing inton bikat. ne, katno kagatgatang ko lang idinaminsan nga aldaw. Abas tuda day jay itilas od ti makadomingo. Apay, naibuso na ya. Wala kay. Nakita nga inyawid ni Nanang. Mabainak mat amang ibaga. Iso abinaybay akon Anya, ay una yan ni Nanang. Agraman balunan dagiti ubing, pinakibiyangan ng inyawid. Nagsweldo ka din lakay. Un bakit? Nasayaan Mike, no nagswildukan, diri anak ko. Ha? Nanang? Nanang? Ne, ata kayo magayan. Itay kayo pa'y kadi? Kasangsangpet ko launay. Aywan gayam, ibingayan nakmet ay iti swildom anak ko. Ha? Ibingayan nakmet iti swildom kunak. No adapan nakabalin na katsak pay ki din ti pang tidam amin. Anya? Wun tasyak met ti nagtrabaho diti balayaw. Nanang? Siyak ti naglablaba, naglinlinis, kan naglutluto iti kananyaw. Isu asyak nga ro ti pang tidam iti swildom. Tasyak met ti nangaramid kadag iti aramiden ko mati asawam. Kaya't yu asawan. Ipabayad yu ti panagtrabaho yu dito'y balay mi, Nanang. Ay katuan alangan met Asino ngay met ti agbambanog nga agtrab-trabaho no awam namnamaan na atangdan na. Common sense met ten Ingrid. Ha? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Oops. Nay, ang lamad ko rata Marina. Nangalaam nga iti dayta. Tangdan ko naglablabakan naglinlinis. Ijay, Ay kaijayan da Jerry sa dino pa'y kumangay. tangdan mo naglablaba. Kan naglinlinis ijay balay da Jerry kunam. Wan nga raw, apay ay di ka makaawat. Maminsan lang ka diti siya o Rufinaw. Dagulit ka maalaklakayan. Nukasta, nagpatangdan ka iti anak ta. Ay katsimpre Asino ngay met ti mayat nga agtrabaho nga awan tangdan na. Usar mamet ta panunot mo Rufinaw. Marina, Ingka kaiduli ng dagit insang pagkaw. Ingka ikabil ijay ref tapno saan amabanglas. ne, anya ngay man nagitan sangput mo. Nangalaam ka nagitangay. Pinalingkik ay di ayan da jiray. Manain, Apay ayaan na gado a reklamom si Karufinaw.
Di ka kaagyaman tamang isang sangputak iti makmakan kan masida. Wan ang... Awanan ti adupay asao. Ingkakit ikabil ijeref dagiti insangput ko. Kalpasan na, idasar mo meten ti pangrabyanta. Tanay, kasta una yan abisin ko. Imayak, taumay kumatalaan ti tangdan ko, Manong Jerry. Ha? Itad mon, tanay, agdardarasak. Adasang sangbutak alakad ko, Manong. Tangdan mo iti anya ading ko. Ay katangdan ko anang itultulod ka ng suksukon iji pagadalan kadagiti anak mo. Anya? Di mo ibagang oras ka kat agpatangdan ka mat. Ay kat syempre common sense matan Manong. Alangan mo't nga asikasukit din dagiti anak yung awan tangdan ko. Kunak man langin utulong yu kanyak tinararabit yo. Saan ba't gayam tamasapol ang matangdanan kayo? Give and take laang dayta Manong. Tinulungan da ka, iso atulungan da kami mat Amumot nga awan panggadak, iso arumbang nalaang nga rod at ang danan nak. Ngamin, narigat mat ti mangitulod kan mangsukon kadagiti ubing iji pagadalan. Nay, sa di naman ang tipapanambakan, agrub-rubwat ka man. Ay kat mapanak ag trabaho Sa dino pa'y kumangay ti daduma papanak. Ang mumut nga ijay laang balay da jiri ti papapanak. Apay, di ka lamasyanan ni anak mo Marina. Maasyanak nga raw kadakwada iso atultulungak ida. Kas makita mo't, siya kon ti mga aramid kadagiti aramidin da kuma. Busy da ngamin unay nga agtrab-trabaho, iso asya kon ti agtagtagi balay ije balay da. When ngam agpatpatangdan ka mat, may mayat kumaano di kan agpatangdan. Tulong mulat ta kumamot tinday ta kadakwada. Tanay, nakababain ije manugang ta. Anya langan nga iti bagana, no kasta sing-singiram mo ti anak ta tunggal agsweldo. Anya ngay kumati ibagana. Tapno ibagak king karufinaw, adamit karbengak iti sweldo ni Jerry ta anak ko nga rod. Siyak ti nagrigrigat anang papaadal king kuana. Iso nga ada nga rod karbengak, naawatam. Adda akong di tabakit. Ang mapalin mo't adumawat kalatan kan kuana. Saan akasta pagpabayadam no agtrabaho ka kadakwada? Ay siyaws, talaga di ka agpampanunot, Rufino. Nasaysaya atin ati kasto nga aramidak ngam ti basta agdaw-dawat latan nga awan maggap-gapuna. Ay, Jack ang muti bagak, friend. Ay na, masursuro na kun talaga iti katugangak. Aglablabasan. Agasam man ta umay kundilabakan kundilinis ijay balay. Kalpasan na, singiranda kami matlaang agasawa. Saan mat asigod akas ti katugangam? Saan aya, friend? Day takot nga road, friend. Jack man amo, takal laat matlata na kasjay. Nang rugi idi na pantayo nag-seminar. Uray kumamat saan na nga iyawit ti karga ti ref mi. Naidumduma mat ti ugali ti katugangam anya, friend. Ay, huwan nga rod, friend. Ngamay na, masurusuro na kun talaga. Amangan no Jack makapagtagpal, kat dumtang to ti aldaw, amasungbatak ti katuganga. Ay kat baybay amlatan friend. No syakla ang amay sa, awan mat makitak ama di iti araramiden na. Bay amlatan nga iso ti agtagibalay iti balayo. Iti kasta, saanan nga iso pay apampanunutem. Ha? Agyaman kakit di ata adati katugangam akatulungam, friend. Huwan matkit di ngam. Ay, basta. Sa anak akomportable iti kasdi nga aramiden na, friend. Ay kat kasarita man ti asawam Ibagam ken kuana ta kasarita naman ti inana. Ibagam ta ipakaawat na nga isupay agastusin nyo kumati itangdan na kininanang yo. Sige, friend. Bayam ta kasaritak tumanan ti asawa. Numay papan iti kinagagat, awan matkit di may bagak iti katugangak a babae. Talagaan nagagat, kan alisto nga aggungunay. Jakon pagparikutan ti aglabakan aglinis dito'y balaymi. Kastameten ti mangitulod kan mangsundo kadagiti anak ko, taadamet nga rodan ni ipag ko. Isu na laeng ta sa anak akomportable iti araramiden da. Mabainak met amang ibaga, isu ajaklatan agtagtagari.
Dayjay laeng taawan moten mabatbati iti sweldo nila kay ko, tadanda ni mapan met aminen iti katugangan ken ipag ko. Iyawid da pay kit di amin a mabatbati a makmakan, isuada kami meten ti maawanan. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Ingrid. Ken ka pagayam, Ingrid. Makaisemak dito'y ingkainlanad a pakasaritaan ti biyag mo. Naidumdumamet nga agpayso ti ugali ti katugangam. Nagagat nga umay aglabakan aglinis, ngem adagayam plano na nga agpabayad wenno agpatangdan. Nulakit di tawan met madingar aramiden ti katugangam ken ka, baybay amlatan iti kayat na nga aramidan. At least, malag-anan ka pa'y nga agpayso kadagay ti trabahom iti uneg ti balayyo. Saan kan nga aglabakan aglinis, ket maipamaysam ti agtrabaho. No may papanmet iti sweldo nila kay mo, di ka agdanag tati kwarta ket mabirukan. Patsek, ang masukatan to iti ad-ado ti ipapasweldoyo iti katugangan ken ipag mo. Dayjay laeng tamadimot nga agpayso ti aramidan na abas tamangiyawid latan iti komporme. Nang runa no saan namet nga ipakada. Ay ket pagsaritaan nyo anasaya at dayta iti asawam, iti kasta ket awan ti rumswa a parikot. Laglagipem anarigat a mapasaktan dagiti katugangan. Kunada nga ruden, nasaysaya at pay kano ati asawam ti apaem ngem ti apaem ti katugangam. Alakastan pagayam Ingrid, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.